Ovo je čovjek što snima slika ovoga Stipaničkog mlikara bivšega. To je Lujo. Lujo Ružar Medin, ja. On ti je ko što je bio po Pretoviću. Medinka, jel? Kom raj? Hajde, kom raj vičem, hajde, hop. Hajde, boks. Hajde, hop, hajde, hop. Tako ćemo samo vode, stani. Tamo ti je Čujemo da je on jedan od najkvalitetnijih tornjaka u regiji. Pa, hvala vam na tom komplimentu. Moj mužjak Cezar, imenom Cezar u papirima, Medo, znan kao Medo, je jedan najnagrađivaniji pas svih vremena u Bosni i Hercegovini, jedini koji ima dodijeljenu titulu do FCA-a, internacionalni šampion za sad. On mi je donio puno radosti, puno nerviranja, živciranja, jer je u svijetu natjecateljskom je velika mržnja, velika netrpeljivost, veliko namještanje i tako. Međutim, mi idemo dalje. Ja sam Medu uzeo, nakon što sam preživio rak želuca, od gospodina Ivana Tadića Brke iz sela Jakića u općini Rama. I tako, mada sam ja živeći u Njemačkoj, imao i u Njemačkoj sam imao tornjaka. Koje je on sve nagrade pobrao? On je prvak Bosne i Hercegovine, znači šampion, grand šampion, internacionalni šampion, 33 puta nacionalni pobjede ima, internacionalnih 13, best of breed, znači BOB, to je kad je najbolji od rase, 12 puta, to se ne može nabrojati, Mostar winner, Split winner. A koliko je star, koliko ima godina? 6 godina i par mjeseci. Pa onda ste stalno po izložbama, jel? Pa eto, gledamo, mi ne bježimo nikom s Megdana, kako gazda, tako i on. I onda idemo za sad, međutim, nemamo više šta osvojiti. Nemamo. Osvojili smo sve. Mada mi je cilj bio ići u Madrid ove godine, ali nismo mogli naći mogućnost da idemo na svjetsko prvenstvo. Brinete, pomažete, jeli, Ljubičiću oko Mede? Ja sam vozač Ljubičiću i Medin. I Medu smo donijeli kad je bilo u njemu pola kili. I eto, sad je odrastao i postao šampion. I uvijek ga vodamo. I on na treninge svugdje ga vodimo. A šta je vaša zadaća? Samo da ga vozim, da otvorim i zatvorim vode, dadnem mu prikolicu, pomognem od mjesta od grada do grada ga dovučem. Brani ga veterinara. I onda brani ga veterinara, kad veterinari daju neki lijek ili nešto, on samo bježi i meni, znaš. On samo ima povjerenje uma, ja mu ništa neću. A volite li vi Medu? Volim ga, kako ne volim. Ja smo bili u Splitu i u jednog seonci ležali 3 sata. Je mu davo nešto hrane, ja pio viski, došao gazda, 340 kuna račun, hoće da me bije gazda. I kako je završilo? Odlično, pobjedio. A ja se napije dobro. A nisam se opio, samo se napije onako malo. Ja volim oni viski, pije drugo ništa. Čuj, a je li bilo kakvih problema s Medom? Nikakvi, nikada problema s Medom. Gdje ste sve išli na izložbe s njim? Pa svi, ja ne znam gdje smo, išli smo i u Dresden i išli smo u Leipzig u stvari, da išli smo odapo i svih gradovima našim, Duvno, Livno, Pošje, Međugorje, Split, Crna Gora, Podgorica, Titograd, Podgorica. Još me je najmilije reći Titograd. A znači, gospodin Ljubić ne ide sam, uvijek ste vi pratili? Kad to ne ide sam. Kada bi ga sad prodavali, koliko bi on bio? Pa meni je u Međugorju davao jedan danac, 3000 eura, ja sam to odbio, pa onda on uzeo ček prazan da ispišem. Ne mogu ja to je u meni prirasao za srce, on je mene spasio od raka uz kemoterapiju. Svako jutro hodam, vježbam s njime, trčimo i tako. Mislite da vam je to pomoglo u izlječenju? Jeste. Sigurno onaj ko voli životinje, voli i ljude i s njim svako jutro ustajem, imam u međuvremenu još par kuja i trčimo.
Vježbamo iza, to je obveza velika. A koliko su štenci? Malo prije ste mi jednu smiješnu priču ispričali kad je neki tražio da kupi, jel? A to je ovdje u nas u BiH, to su cijene smiješne, 500 maraka, recimo 300 eura, ili tu negdje dođe. Najskuplje štene koje sam prodao je u Englesku, jednoj grofici koja ima konja koji vredi kao ova vaša županija, otprilike i figurativno kazano. A u BiH narod nema para, znate, nema para, u Hrvatskoj je nešto više, ne držim ja to zbog prodaje. Meni je to stvar prestiža. Meni je, recimo, dragi su mi ljudi koji se fair takmiče, primjer gospodin Burzić iz Bužima što ima svjetskog prvaka Sevdaha, kad se njih dva u ringu stoje, ne tuku se, nego izlažu se, to je derbi ono isto prije Hajduk Zvezda ili šta ja znam, otprilike tako. To je za naše osobno zadovoljstvo. Volim fair konkurenciju. A je li skup to hobi ili sport? Jako skup. Hrana, voda, vitamini, cjepiva, krpelji, zašto od krpelja, svašta nešto, znate. Živi u obje domovine hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Znači on je vezivno tkivo tu. On je stara pasmina koja je u zapisima crkve zapisana 1067. godine kada je kralj Petar Krešimir IV. Vladao ovim prostorima. Misliš na Tornjaka? Da, ima manuskriptima katoličke crkve. A čiji je on? Je li on bosanski ili hrvatski? Pa to je meni isto, znate. To je meni isto. Ja volim i Bosnu i Hrvatsku, sve je jedno bilo regnum croatorum za 3 godine. Će biti 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, krunjenja kralja Tomislava na Duvanjskom polju, pa nadam se da će do tada njegovog nasljednika uspjeti uzgojiti i da nastupi na tome takmičenju. Međutim, ono što je Anto Đapić izmislio Vuk je kosmopolitska životinja, ničija ni svačija. Turnjak je došao sa našim narodom za se obje naroda iz sjevernog Irana, znači preko Kavkaza, Ukrajinske stepe, Karpata do današnje domovine. Nepromijenjen u svom karakteru, miroljubiv pas, nije ujedljiv, ali ne da nase koji naš narod. Sličan ima karakteristike, gene hrvatskog naroda. A je li to kompromisno rješenje da je on i hrvatski i bosanski ispravno po vama? Jeste. Mada, recimo, imaju dva varijateta, vlašiški i duvanjski. Duvanjski je krupnije kosti, teži, a vlašiški je čupaviji, znači bolje odlaka. Otprilike tako. A jeste li imali priliku vidjeti borbu sa medvjedom ili vukom ili nešto? Ja svog medu sam probao, on ne može nijedan, nema protiv vuka, nema šanse nijedan. Međutim, on se ne boji. Vodio sam ga k vuku, on reži na njega, vuk na njega. U Korenici, kod Macole, tamo svrtište Macole, 2 ogromna medvjeda. On ide na njih, rekao, ako te omandra, nema ni mene ni tebe, znate. Ali on ne plaši se. To mi je najbolje, da se on ne plaši, a da nije agresivan. A što mislite o najezdi ovih turskih kangala i drugih pasmina? A to su pomodarske pasmine. Ja? Jesu, pomodarske pasmine. A hoće li oni potjerati Tornjaka s ovih prostora? Ne verujem, on je opstao 1000 godina, ostaće još i više od 1000 godina. On je opstao, bili su, osvajači su razni dolazili, pomodari, ne vere. On je s našim narodom, on će opstati, znate. Ima nas sve više i više tornjakaša, ima u svijetu. Pa od njega su sinovi u Portugalu, u Engleskoj. Jedna je htjela u Mexico City, jedna kickbokserica kupiti, ali nije doteklo para za prijevoz, nije do mene bilo, što se tiče cijene. Pa ima i u Engleskoj, u Njemačkoj, Poljskoj, svuda ih ima. Ajde. Još mora nešto reći. Ajde, Medo, izlazi, ajde. Ajde, op. Tako, bravo. Stani, Medo, stani.